Teh Maria, Mama Aura, Bos Ala masih ingin di sih. Asik kanggo Bapak Bulan kanggo Mimi Winda. Mama Bulan. Kanggo Teh Maria, Sombong, Mimi Winda. Mati juga. Mau teuing ya. Kanggo Mami Winda. Gaya nilangka wong sejagat buana itu dari wong mabuk cinta bagus rupa alim kaya satria Arjuna sumpah laki tekula Teh Maria Mami Winda aku apa tulis kawinangan sedulur kula dewek awan bengi kelingan sampai laleni mangan aja sampai adu pangeran penasaran cuma nafsu ibadah lamunan cinta lingke laksana Teh Maria masih kanggo Mami Aura Bos kanggo Hongkong Mama yang Abimanyu Mama Winda. Mama Winda mandiri Mama Winda bareng Mama Ikang bos Mama Eula masih Teh Maria Hodung Juna langkah-langkah sing dadi pian langkah-langkah saksi lintang lamulan gula sayang sampeyan oh tujuan langkah-langkah sing dadi idaman langkah-langkah sumpah pitung turunan gula mau pisah sejuta hasrat gula wis kaya sekarang batin gula ucap sampean lanangi jaga Mimi Maria Mimi Winda awan bengi kelingan awan kita keling-keling sampai kelaleni mangan aja sampai adu pangeran penasaran cuma nafsu ibadah lamunan cinta beli kelaksana elang laut spesial kanggo elang laut masih kanggo elang laut asik hey elang laut elang laut elang laut elang laut oh junjunan sing dadi idaman langkah-langkah saksi lintang lan ulang gula sayang sampeyan elang laut oh junjunan sing dadi idaman saksi lintang lan ulang gula mau pisah sejuta hasrat gula wis kaya sekarang batin gula ucap sampean lanangi jaga elang laut elang laut elang laut elang laut elang laut awan bengi kelingan elang laut kita
keluarga besar Elang Laut yang sudah bergabung. Sumpah pitung turunan kula sayang sampeyan sejuta hasrat kula wis kaya sekarang batin kula ucap sampeyan ladai jaga Mime Winda kaya nelangka Apa jare sing anak wong sejagat buana iku jare wong abang kita bagus rupa alim kaya satria Arjuna cuma laki nekula. wow luar biasa. Lepaslah sudah satu tebak yang cukup manis kanggo yang punya lanangi jagat.